Poštovani gledalci, evo na samom početku 2026. razgovaramo sa predsjednicom Asocijacije uvoznika vozila i delova Aleksandrom Đurđević na temu šta je to obeležilo 25. i šta nas čeka u 26. Aleksandar, dobrodošao u našu emisiju. Pa šta je to što je obeležilo 25. i kakva je bila prodaja? Bolje vas našla prvo. 25. godina je bila jedna dinamična godina za automobilsko tržište. Za nekih prvih 11 meseci prodato je oko 33.000 vozila, putničkih i komercijalnih. I to je, da kažemo, dobar rezultat s obzirom da smo ove godine prvi put prestigli taj pre-COVID period, ali smo i dalje još daleko od 2008. perioda pre krize, možda čak i duplo manje tržište još uvek, ali da kažemo da se te brojke dobro kreću. Ako izuzmemo laka komercijalna vozila, tržište je raslo čak 12%, što je dobar signal. Sad, šta je tome razlog? Rekli bismo da je dinamičnost koja je rezultat dolaska novih brendova, pretežno kineskih na tržište, čime se uzburkalo tržište, animirala konkurentnost, klijenti su dobili veći izbor i cenovnog ranga što se tehnologije tiče, tako da je to neka situacija što se tiče opšteg tržišta. Ako pogledamo po tipu vozila, skoro 50% su ta SUV vozila, to je konstantan rast i zaista jedno veliko učešće takvih vozila što govori o tome da je ljudima potrebna praktičnost koje takvo jedno vozilo nosi. Premium segment tradicionalno raste, on nije doživeo pad uprko svim krizama, tako da i ove godine naši premium brendovi, da kažemo ova nemačka trojka, Mercedes, BMW, Audi drže prvih 10 mesta po rangiranju od ukupnih brendova na tržištu, što stvarno govori o tome, o jačini tog segmenta. Što se tiče dvotočkaša, oni standardno značajno rastu, imamo 20% rasta motocikala, 40% čak skutera i neverovatnih 50% takozvanih teških četvorocikala ATV vozila. Ono što je izuzetno bitna tema i glavna tema na globalnom nivou i na evropskom nivou jeste tema elektrifikacije. Da se tu osvrnem da je rezultat učešće je svega 1,6%. Rast je dobar, rast je preko 50%. Ove godine imamo 600 prodatih ukupno vozila na tržištu, ako uključimo i putnička i laka komercijalna vozila. Međutim, ako uporedimo taj rezultat sa evropskim, gde je 16,5% tržište, mi imamo jednu veliku disproporciju. Znači, mi smo na 1,6, evropsko je 16,5 i mi negde kao asocijacija imamo kao glavni zadatak da tu razliku smanjimo i da se popravi opšti ambijent prema električnim vozilima. Šta to znači? Mi sad pokušavamo i sa Privrednom komorom da napravimo, da kažemo da to pitanje podignemo na nacionalni nivo, zato što je uopšte stvaranje ekosistema za električna vozila, eksploatacija tih vozila dosta zahtevna i zahteva puno, da se puno strana uključi, tako da mi moramo infrastrukturu obezbediti. Posebno imamo jedan ekspo u najavi, imamo velike projekte i planovi, mi moramo obezbediti infrastrukturu i za te ljude iz Evrope koje dolaze, a da ne pričamo o tome da mi kao uvoznici sve više takvih vozila imamo i da naši klijenti moraju da imaju infrastrukturu kako bi ta vozila punili. Zatim, budžet za podršku električnim vozilima koji je u svakoj razvijenoj zemlji značajan. Isto kod nas je potrebno da se on nešto poveća i pojednostavi. Ako on postoji, 5.000 evra je u pitanju po električnom vozilu, to je isto nešto što je važno regulisati dodatno. I naravno zelene tablice, benefiti, besplatno parkiranje u parking zonama, vožnja žutom trakom, benefiti za putarine i ostalo su vrlo aktuelna tema i nešto što opet sa druge strane treba da se podrži. Tako da verujemo i nadamo se da će tu da bude pomaka, jer je elektrifikacija trenutno najbitnija tema i u budućnosti će nam biti najbitnija tema i najaktuelnija tema globalno kada je automobilska industrija. Šta nas čeka u 26. Očekujemo da će 26. godina isto imati neki zdrav rast. Očekujemo da će se nastaviti ova utakmica, dolazak novih brendova i da kažemo novih igrača na tržište koji će opet našim klijentima obezbediti nešto novo. Ono što nas čeka i sledeće godine i u budućnosti jeste da kažemo, transformacija automobilskog sektora sve više ka tehnološkom aspektu. Ja često imam običaj da kolokvijalno kažem da automobil sve više postaje i komad potrošačke elektronike. Tehnologija koja u automobilima je nešto što isto postaje veoma, veoma važno za naše korisnike, tako da ćemo tu imati puno inovacija i da se i tu takmiče proizvođači dosta, tako da će taj segment biti isto vrlo,
vrlo izražen i naravno električna vozila, elektrifikacije, hibridi, to je ono gde očekujemo najviše promjena, a nadamo se i na našem tržištu boljeg ambijenta kako bi klijenti sa lakoćem mogli da voze ova vozila, to je onaj neophodan korak. I kada pričamo o domaćem tržištu, kada pričamo o elektrifikaciji, ne smemo da zaboravimo i potpuno domaći proizvod. Grande Panda. Tako je. To je vrlo važno. Isto velika stvar na našem tržištu je i početak proizvodnje električnog Grande Pande i mi uvoznici se i na to stalno oslanjamo, verujući da će proizvodnja tog modela dodatno pogurati razvitak tog ekosistema za električno vozilo. Sada da čujemo kako vi gledate na to da jedan pravi Srbin dođe na čelo jedne velike autokompanije kao što je BMW ovoga puta? Pa dobro, s obzirom da sam ja i predstavnik proizvođača BMW-a, meni je više ljudi čestitalo na njegovom imenovanju za prvog čoveka BMW-a nego za rođendan i to je bilo jako smiješno. Naravno da nama imponuje, svima u ovoj zemlji, nama iz Delta Motorsa i cijeloj dilerskoj mreži imponuje. On je neko ko jako dugo u BMW-u, ko puno toga novog i treba da donese i mi smo negde i očekivali to, tako da radujemo se i želimo sve najbolje. Sad da ćemo imati neku protekciju, sigurno da nećemo, zato što znamo kako jedna ozbiljna međunarodna kompanija radi, posluje, tome nema govora, ali zanimljivost je da on jeste, da smo saznali naknadno da on jeste održavao vozilo kod jednog od naših dilera. Što znači da veruje u Srbiju? Veruje u Srbiju, priča srpski, sve, to je ono što znamo, ali u svakom slučaju mi mu isto puno sreće želim. I sad ono što verovatno pa sve naše gledaoce zanima i ljubitelje automobila. 2026. mart mesec, sajam. Da. Sajam, najuzbudljiviji događaj u godini, za nas u automobilskoj industriji, sve oči su uprte u nas, jedna lepa prilika. Ja stalno naglašavam i pozivam sve da vide najbolje što automobilska industrija donosi. Svako od nas se trudi tada da dovede najlepše, najreprezentativnije modele, najnovije, najmoćnije tehnologije. Tako da, eto, to je potvrđeno da će se sajam održati na istom mestu. Za sada 18. marta, još ćemo dobiti kada bude konferencija finalne potvrde, ali eto, svi se radujemo tome i očekujemo sve veću posjećenost koja je zaista regionalnog karaktera i dometa, jer ljudi iz regiona dolaze da vide šta imamo da pokažemo. Nadam se, poštovani gledaoci, da smo dobili pa baš dosta informacija na temu autoindustrije. Hvala ti puno, Aleksandra, i želimo ti da i asocijacija, pa i svi brendovi idemo sve više i više gore u 26. Hvala od srca, hvala što se interesujete, informišete javnost o tome kako nam je godina prošla i šta je u narednoj godini očekivano. To je već neka tradicija i hvala za to i svima i vama želim sve najbolje od srca u narednoj godini.